Whakalaya te hane hata tōna tō wala tāla te tupu ke la te mai puli pōnei. Ko ka mata tuai e tō whakatutala anga ke whakaako e wanga hau Niue ke tau anga pulotu e New Zealand. Ko i tau whakatutala anga nei, ko whita he kamata ai, mai whahinga hua whakaako tama he motu pia mai tau matakau Niue ke motu ko New Zealand. Ko tau tau se anga o sinei ke le veki mo i pui pui e whakaonganga he wangahau Niue ke mau tū mau e wangahau. Ko e mataulu he tau nei ne pehea i e pulotu e ke kafo ko Colin tuku i tonga, ko lata tonu e wangahau Niue ke whakaako ke tau anga pulotu i New Zealand. Ha ko e motu ai ane tokalonga ai e tau Niue ne nonofu ki ai, ko e moalea e ua fulu e tau awhitangata Niue ne nonofu ai ki New Zealand. Lori whakalahi et whoki ni ke ngahua uloa, mga hua mole ne whakahoko e whono mga hau Niue ke motu tau tōlu. Si hahai ai ke mga hau nene whai ngahua hua ki ai mo Dr. Colin tuku i tonga, ki tause i taha whakaholoanga po ke wangahau Niue strategy ki auhi ausi da motu ko Niue New Zealand mo Australia ki tahani ka hae e puhala hatu tōlu ke whelanga mataiaki ki langa ki wangahau Niue ki ua alo mai tunga ni ne whae longone tau tōlu i whaulu tau tupuna tau tōlu ne whae tala ko alo mai wangahau Niue ka wangahau pia lo tūlu ke whaka me whakalanga ke tau tūlu ki wana nofo holo pi ni pihia ki kisia ko pihia si toka pihia ka ki alale tau tūlu ki langa matai e wangahau tau tūlu ke whakatu mau. Ko pehe ai fōki e ulu whakatonu he whai whakaako tāma he motu ko Bertha tonga hai, ko lata tonu e tau mamatua ke whakaonga e wangahau ki he tau lotu kaina, ke whakatapunu tū mau e wangahau Niue ki he tau kaina ha tau tonu. Mai longa fuki tau tūlu hako toko ngā hoe mutu tau tūlu, ko e tahe a whiwhitu e seo e tau tangata. Fua ki ailinga mi taku whia lahi au ka pihi ko e tahe a whia ne maeki ki wangahau Niue. Kua le kua mōli te ka eke ko i lalo hiwhe e awhi e tau tangata ne maeki ki wangahau Niue ka mi taki lahi ka pihi kumi atu ki he whahi ne potai ka hai tau matanu mela ki i loa. Kua kisia ki ai ke he to tuanga puke tangata ua fuhong fumataha. To kolonga ngai ni to tangata mutu to tu ne maeke ke wangahau kai. Ono ki ai he mga hone ha kua o mai to whanau ki haonga whangamahani. To kolonga lohi alo tulu ne mai me wangahau palang puke wangahau Peritania. Si koe kamata lei alo tulu ke whakaku ke wangahau Niue ka hahoko mai ke haonga whangamahani. Si ai mawhalanga hake haonga, ka mga aho ka liriwa talo tūki tō kaina ko na kai whakamakona fuki halo tūla tau whakakoanga, hako e ka kano ni koe tu mauni ta mamatua ke wangahau ke uaki. Pehe fōki a ia, koe whalua le kua fōki koe ngā hoa e tau koloa pepa tutou mai tau whanau, kai kua manaki lahi alo tōlu ke liu lo lomi fōki whalua tau pepa tutou, ke whakamalaoloa ki e tau lalianga ke he whakaonganga he wangahau Niue. Ko Esther Pavihi, my BCN News. Kai tā ofisa ngā hua he whai fōwhamatangi ko Robert Atongiamana, kua maua ai e ia, whakamailanga mai he whakatawhano Australia, Bureau of Meteorology, ke latea mai hana tō ngā hua mai whahi fōwhamatangi, mai tō ngā hua mai tōwhia, ke he tau motu he Pasifika. Kai tau ke ua aki anei, ne kua maua ai e Robert, e tau whakamailanga anga nei, kamata mai he tau kua male. E whakamailanga nei, ne moa i ke lata ia mai hako tonga hua ki he project ki he COSPAC ne ngua ki ai ki lata ia mai traditional knowledge he motu hatu tōru. Si koe whakamelonga nge ua ne kua mōfu ki au he taunei ki lata ia mai hako tō mororo he ngahua mai whakawhikau ki tō ngahua he whai ngahua ki lata ia mai tō whakaranga o mui mai whakamama whakarurahi ki tō puhara mamanga he tō tangata mai motu ki lata ia mai tō fufuanga matangi mai tō climate ni kua whakako mai whakawhitake ki tō mga whamare. Ko i ofisa fōwhamatangi he motu ko Australia, ne langmatai ai ke tau puhalanga hua, he tau ofisa fōwhamatangi he Pasifika, ke tā langa e tau puhala ke fuafua ai, e tau matangi mai tohia ai, e tau hokotaki, ke tau fuafuanga he tahi, hoko mai tahi pakupaku. Ko i tau ngā hua nei fōki ke kisia ai e tau puhala kua lata moi mitaki ke whakapuloa ai, e tau whailoanga ke tau tangata, tau pisinisi, moi tau whainga hua whakatawhano he tau motu.
Koe taha whakatutala anga kua whakahoko au tu loto he whai tupu kua mole ke liu ono mai haka e tā pepa whakatoka anga ngā hua ne whakahingoa ai koe Niue Strategic Roadmap for Emergency Management. Koe tau se anga nei, kua kau whakalata ki ai e tau whainga hua ke kehe, he whakatu whono ki lalo hifo, he tagitagi anga, he ofisa, he tagitagi leo, moi ofisa, mai tau le kua tupu whakaofo. Koe pepa whakatoka ngā hua nei ne tālanga i he tau uawhi me hongo fulmalima, moe ke fōki a Niue koe motu whakamua he Pasifika kua whaitau se anga pehe nei. Kua hokoto e mga ke whakafo e maturu e tuhi a maturu ke lata e me tau le kua tupu whakaofu ke he maturu ne ko Niue. Si tunga ne e whai tau ka mori, ne tau se maturu e tuhi nei ke lata e moe tau ngā hua maturu ke lata e me tau le kua tupu whakaofu. Moe anono te whuki ni ka hako hingo e tau ngā hua maturu kua tukong pe ka hako kautua e maturu he tau se whai tau ka mori. Si anono maturu ke he tuhi e kua tuhi maturu e whai tau, longa whuki ni ngā hua maturu kua tau se. Si koe tau whakahoroanga ngā hua ia, whakatupe mai he SPC, ne whakahingo ai koe PSRP project. Koe Building Resilience e ia ke rata e mga tangata e mutu nia tōru ko Niue me Pacific. Si mga ne tau se maturu te whakatupe, lohi tō tupe ne whakatupe maturu koe morea e tahi milion. Si onono tu mua maturu, koe ingo e puhara maturu ke whakatupe maturu ke whakahoroanga ia. Kai whakauia maturu ke tō tangata i whaf, o meki ke rongo mantai mai tō whakahoroanga ia maturu. Si koe onono anga hei SPC ki mga nei, koe whakahoro whewhe maturu e whakahoroanga e ke lata me whai tau ki mua. Si tunga nei a whuk, koe tohi nei ne tau se maturu e whai tau ka mori, ko Niue e mutu whakapā ne lulume e pepa nei. Si koe mena ia ne kua mamna ke whauru mutu, ke muitua ke he tau tuanga hui ia ha Niue. Whakaoa e tau pulotu mai he kautaha Secretariat of the Pacific Community, ne langomatai a lau tolu ke haka pepa nei, mo ki sia ai e tau mana kua whakamōli, mo e kua katoatoa, si pihia whoki ni ke ono atu ke he tau mana kua lata ke liu whakamau popo, ke he tau i mua. Manako whoki e tagitagi leo, ke whakaue ke he tau seanga nei, mo e tau langomatai osi, asi mai kia i ke whakamōli e tau ngahua nei, ma Niue. Tau mana tu whakaue ni ke whakatawhono Niue, hako whakatawhono Niue ni umui whakalahi ke tau whakarohanga maturu ni whai tausi, ke lata i moe onoanga, ke tau le kua tupu whakaofu ke motu ni ko Niue. Pau e whuki neo ke tau whainga hua, ne lahe long matai mai ke he tau whakarohanga nei a maturu. Si pau e whuki ni ke tau tangate mutu, hako a maiki ke umui mo Italia ha maturu tau whakarohanga ne kua whakatawhtaka maturu ke lata i moe motu ni ko Niue. He mai e pulotu mai he Secretariat of the Pacific Community ko Anthony Blake, koe tau mamna ki anga whoki ke whakaonga ai e whakatai nei ha Niue ke lata mo i tau atu motu he Pasifika, ke langamatai ki a lau tōlu ke tālanga taha pepa whakaholoanga ngā hua pehe nei, ke lata e mui ha lau tōla tau motu ia. Ko Esther Pavihi mai BCN News. Koe taha whakaholoanga ngā hua langamatau ne whakatupe he koutu ko Iapana ke he uasio moi ofulu a whetau tā la ke whakahangahanga mi Turkey e walu e matakawi talahaua ngā hua whakalataha moi whai ngā hua whenonga ewa he motu. Pia mai e ulu whakatonu he whai ngā hua whenonga ewa ko Felicity Boland, koe tautau se anga nei, ko langamatau paua ki ai e hukui he whakatuwhono ha Iapana ki New Zealand, langa kina ke hana ewa mai, ke motu he tau kua mole. Ko ki sia ai e ia, ko late lau lahi e tau matakawi nei, ke whai langmatai ke whakahangahanga mita ki aki. Mai langa whoke tau langmatai pehe nei, ko whakamole ai ke tā matakawi halatahi, ne ko tatai ni e tau tupe ne whakamole ki ai, ko tatai ni e tau tupe whakamole ke tau se anga nei, ko mai ke ai ke tau se walu e halatahi mo i tau matakawi nei. Asi kua whakatutala ai, mo i ofisa he kui ha Iapana, mo i whiwhili ai tau matakawi walu nei. Tunga awasele ke whakawhau ai e tā whale whakahauhau ne tū ai ko whitāni he mo i tō whakatū ai whalu e tau laulau ke matakawi ko tongo mo i tau la whakamalu ko amanaki ke whakatū ke whalu a matakawi i hikutawake. Ko amanaki ai e hukui he whakatuwhono ha Iapana ke hako mai he tau whiawhia pole whakamotu he tau nei mo ke kisia whoki ke tau matakawi nei ko langamatau tūpe ki ai e koutu ko Iapana. Ko amanaki ai e whakatuwhono Niue ke maua ai tā tonga laukalofo, bihia he talahau mai he tangata whakatonu ki he palemia.
Koe tonga lau ko loa nei, ko talanga fuau ai ke mutu ko fisi, moi mai ke ai ke lau e tau ko loa le mga fulu e tani he mamafa. Pe moi a Wayne Doa, kua manaki ai ke whakaholo mai e tonga nei, moi he mutu ko fisi, ka mau ai he talanga he mahina au kuso he tau nei. Kua manaki foki ke tau se ai e tau whakakoanga, ke lata moi tau tangata ki ngā hua, moi whakaholo ai e tonga lau ko loa nei. Kua manaki ai ke langmatui he tonga nei e tonga hua lau ko loa, moi he tau wakatonga tunga e tau puha lau ko loa lapatoa. Nā kaila katoa toia e tau whakatutalanga koe toka ki whē e tonga nei ka hoko mai kai tau whakakatoa toa e tau pulenga ki tau whanawanga ki tau mga hui mua. Koe tonga lau ko loa nei, koe taha he tau wala langmatui ki tau whakahangahangi Turkey ke wafu Niue, ne kua whakatupe ai he mutu ku New Zealandi. Koe katoa he tau tupe kua whakamole ke talanga ke he tonga whau nei, koe walu e seo a whē tala. Kua koutou ai e fuata ufuluma ua e tau hana he mui ko Alex Hopatoa, mai he maanga ko Tamkautonga, maua e ia e fau ke he langa pasikala, ta holi viko he mutu, ke au whakatata he maanga ko Hakupu, he oki whaitapu kua mole. Hoko ato ia ke he whakosianga ke he ua tula moi tulunga fuluma ua e minute, he mawhisi he langa hana. Hanei e aista pāwihi moi tala ia. Toko hong fluma ono lau tolu ne foli ai ke he fofo nei, kai toka ni ke he fuata mai he maanga ko Tamkautonga. Ko maua e Alex Hopatoa e kapiniu mo e tahe awhi tau tā la. Ko ia ne waipa ua ko hivi tongia puheke whang fluma fitu hana tau mai he maanga ko Avaseli. Ko ia foki ne mua ai he langa nei he hiwai tau e kua moli. Maua ia lima siau e tau tā la. Tu tolu ai a Janam Hopatoa mai foki he maanga ko Tamkautonga maua ia ue siau limunga fulu e tau tā la. Pehea ia Alex, koe whiawhia lahi ia ke he hana tuanga nei, kai whakaue lahi whoki ia ke he tau tangata kua lango matai a si mai kei e tau sianga nei ke whakahoko ai. Ai whai mena ke tupe. Koe whio spoti ai whōgiao, koe toi nei he spoti. Kai ni hako hawa mga aho ke ute whakahoi he laini, koe mena nei ka moa. So, ai pego karea loto hako, kai pia mori. Liu mai hoi tau nei ke whene taitoro kai tua te mena moa. Kua tahania ne he tau whakaloanga kua tokalonga tau tangata ne tolo atu ki ano mata ki ai hea ho whakatātāha hakupu atua. Kua ia tangata ne mua atu e motua, ko Howard Burnham, whitunga fuluma whai tau mui hana, mai he maanga ko liku, si tū ono ia ki he langa nei. Koe fuata mui, koe tama hong fuluma ua hana tau, mai he maanga ko La Kepa, ko Apisinia whakausi manawa lui. Pehea ia hivi puheke, nā kai muka e langa he kamatanga. Koe kamatanga. Pūri e kamatanga. Horo te skala ki te pokoruo. Ia, hang karea. Kai ki ni ka hawhiwhi. Moe, ia, laulahi ni he halaka koe hopo ai mo mta ke horo mta ki skala. Kai, koe nei. E ko tu te whang huma whit. Kai, ai riutua. Ka whaifo ke tau ka hau, whan. Ha koe mui spot. Si whiawhia mana tau stu mau hatunga whamahani. Ha koe hakua kamatanga ke he whio nei he pahenga ua ke he Niue High School. Tau walunga whumarima ia ne kamatalanga piskale au ke he whio ha pupu atua. Amana ki osia lau tolu ke liu ke foli foki ke he langa ka hau. Koe whiua langa paskala tā holi viku he motu, ko tau se pauaki ni ke lata mai whakatātāha hakupu, mo e whakatupi ai he ke pule he maanga ko Michael Jackson, mo e hana mga whawa. Ko Esther Pavihi, mai BCN News. Tolongi tau tangata ne tolo atu ke male tua sea he awhaiumu ke lata ai, mo e awharata he maanga ko hakupu atua. Hawhangi ai e aho ke tau whakamatala anga mo he tau taki he maanga, si pihia whoki mo i tau tangata hakupu i New Zealandi, ne o mo e pauaki mai aho. Pina hatu tolo tau wala tala tutupu ke lati mai buli pone, ato liu ke whelawia polotu, nono whaa, moi monuina.